Molotjana o re go roša go ditaba tša lelemela ditaba tša sepedi thwi go tšwa ka Auckland Park Johannesburg gomme dihlogo tša tšona ke tše. We chose the path of reconciliation because we envisioned a society where the children of the former oppressor and the oppressed could live together. Mopresidente Cyril Ramaphosa o ipileditše go maAfrika Borwa go ikgopotša ka ditlogo tšeo demokrasi ya Afrika Borwa e tshebileng go tšona bjalo ka poelano le botee. Maloko a tshela khuduthamaga ya league ya basa ba ANC a kgethilwe ntle le phenkgišano nakong ya kopano kgolo ya league bošegong bja Maabane Polokwane. The Master Chef halbone ya Afrika Borwa Bafana ba fentše sehlopha sa naga ya Ghana papading ya segwera ka nno e tee go lefela. Bešo Nthobela nna ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Kgaetšedi Mpho Temi. Mopresidente Cyril Ramaphosa o ipileditše go maAfrika Borwa go ikgopotša ka ditlogo tša demokrasi ya Afrika Borwa yeo e tshemmego go tšona bjalo ka poelano le botee. Moketeko wa lenyaga wa letšatši la bosetšhaba la poelano o bo swaretše ka KwaZulu-Natal ka museumong wa Nquthu. Lefelo leo ke moo go ilego go a tsoga ntwa ya marumo ya Blood River ka la 16 Desemere ngwageng wa 1936 moo Voortrekker a ile go a fenya lebotho la mohlobo wa Mazulu. Re lebelela moketeko wo le e mengwe yeo e hlolego e direga go ralla le naga. Ntwa ya Blood River e be ile mabapi le dikgotlano tša naga tšeo di hlotšego ke polao ya dingane ya Voortrekker. Voortrekker ile a huduga nakong ya Great Track gomme a nyaka naga ka Natal yeo e bego ile ya Amazulu ka tlase ga pušo ya kgoši Dingane. Morago ga ntwa Voortrekker ile a tšwela pele go keteka letšatši le la 16 kgweding ya Manthole bjalo ka letšatši la bodumedi leo e bego le tsejwa bjalo ka letšatši la Dingane ka ngwaga wa 1994 morago ga demokrasi. Mopresidente wa maloba Nelson Mandela o tšere sephetho sa go buša letšatši le a le tsebiša semmušo bjalo ka letšatši la poelano ka Afrika Borwa. We chose the path of reconciliation because we envisioned a society where the children of the former oppressor and the oppressed could live together side by side without fear. In 1994, we restored what apartheid tried to break: the dignity of every South African man, woman, and child. Dimitara go tloga mo meketeko ya lekgone e bego e swaretšwe gona mašabašaba a maAfrikaner a ketekile letšatši le lefelong la segopotšo la Blood River. Lefelo le le swere dikarikana tša nakong ya ntwa. Morafe wo o tlhalošitše gore ke tokelo ya bona go gopola le go keteka letšatši le. See, December 16th is obviously a very important day for the Afrikaners due to the fact that the vow was made on the 16th of December in 1838. That obviously if our people was obviously safeguarded and if we survive this, then obviously we will have this commemoration day every year to God, to obviously honor him and to thank him obviously for keeping us safe. Go sa šetšwe ditsela tšeo di fapanego tša go keteka letšatši le go dirile boipiletšo go maAfrika Borwa go ba ngatana ye tee. Community leaders, mayors, MECs, ministers, premiers, prime ministers, kings and presidents can congregate with a mind to reconciliate old differences, but they will only succeed in so far as it is approached in a spirit of mutual and reciprocal recognition and respect. Mmušo o dirile kgopelo go mekgatlo ya dipolotiki mabapi le tšhomišano ya maleba. This is the last year that there will be separate festivities. We have one president in the country leading all of us. From next year, we shall celebrate this important day together as a nation. It's important that as we head for the 2026 local government elections, we must have peaceful
elections. We must contest openly, and there must be no disruption. Ramaphosa o gateletse gore letšatši la poelano a se go phumula seo se diragetšego mengwageng ya go feta epša go bona maAfrika Borwa bjalo ka ngatana ye tee mabapi le go gopola histori ya letšatši le. Go sa le bjalo ka Mpumalanga setlhopha sa banamedi ba lesomeseswai ba dipaesekele se šomišitše letšatši le la poelano go tliša temošo ka ga merero ya malwetši ya menagano le dikgaruru tša bong. Setlhopha se sa banamedi ba dipaesekele ba magareng a mengwaga e 20 go fitlha 25 ba tšwa e le Kwatini kgauswi le Bad Plus ka Mpumalanga. Tiragalo ke ya mathomo ya Botswana noši yeo ile go ya swara masepaleng wa selegae wa Chief Albert Luthuli ka Carolina. It's about their GBV awareness. You remember we just came from the 16th day of activism. So scientifically it's proven that when a person exercises, the brain gets stimulated. So we're trying to teach these young people that, if they exercise and get into a group, they will be disciplined, just like those countries that put people go camps just after they finished their high school. I choose cycling as a black person because I want to represent all the girls to show them that they have power and the right to join any sport that they want and they can do it. Province ya Free State batswadi ba šomišitše letšatši le la poelano go ipsina le ba malapa a bona ka go beša nama. Reconciliation Day a sa le re le lapa re le celebrate letsatsi lena ka go etsa di-braai re ya bo di-parking jwalo ka today re tlile masi sport. Letsatsi le Reconciliation Day ne le important haholo mo lelapeng la rona batho ba kopane ba sa utlwaneng ba kguthelane ba utlwane because no bophelo bo re phelang o bona bo thata ne ke dula ile dipolayano di eng o tlo regreta ho sane o sa batlane le motho o bo utlwa o tho bolauo go entswe ka Eastern Cape ba phulego ba dipolao tša batho ka bontši ba re poelano ka nageng e tla kgonagala ge fela ba tšwa setlhabelo bao ba ile go ba tlaišwa ka fase ga mmušo wa kgethologano ba ka lefela ditshenyegelo tša bona gomme ba kgona go tšea karolo mererong ya tša ikonomi. Se se tsogile nakong ya go gopola letšatši la poelano leo le bego le swere ke ba mmušo wa profenseng ka Komane. Mmušo wa ka profenseng ya Eastern Cape o swere dipoledišano le ba malapa ba tšwa setlhabelo le ba phologi ba dipolao tša batho ka bontši tše 28 tšeo di begilego ka profenseng. Maloko a tsela a khuduthamaga ya League ya basa ba ANC ya kgethilwe ntle le phenkgišano nakong ya kopano kgolo ya League bošegong bja Maabane. Kopano e tšwela pele ka University ya Limpopo bohlabela bja Polokwane. Maabane mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o file polelo kgolo pele ga dikemedi tša mokgatlo. Maloko a tsela a khuduthamaga a bopša ke banna ba bararo le basadi ba bararo. Colin Malachi o kgethilwe le boelela bjalo ka mopresidente wa League ya basa ba ANC. Fao Francisco Janji a kgethilwe go bjalo ka motlatši wa gagwe. Tsekane Shiviti o kgethilwe bjalo ka mongwaledi pharephare wa mokgatlo woo. Re sa buša re le amogela ditabeng tša Sepedi go SABC 2 le go SABC Lehae. Mokomišenare wa sepodisa ka Afrika Borwa Fani Masemola o re ba tsošološitše maano a bona go lwantšhana le ditiro tša go rafa ka moo go sego molaong ka Bapong kgauswi le Brits ka North West. Masemola o boletše se nakong ya ketelo ya gagwe ka lefelong leo go rafa ka moo go sego molaong go ikepetšego ka medu. Badudi ba re ditiragalo tša go epa ka moo go sego molaong di tšhošetša polokego ya bona ge šita le bana ba bona. Go sa legong go šala melora. Sello se segolo ko go fedišwa ga mepo yeo e sego molaong ka metsaneng yeo. Ba sehlopha sa sepodisa le bona ba re ba ntšhitše mahlo dinameng. We've taken a decision that we are enhancing and heightening crime combating operations to deal with illegal mining activities in this area. We are deploying more police officers on the ground, including the various directorates of the police, your crime prevention, crime combating, detectives, the DPCI, and we also have established a integrated provincial and joint team that will station here and deal with the problem. Ba bangwe ba badudi ba sola gore tiragalo ye e hlola ke tlhokego ya mešomo. Le basimane ba ithu o mongwe ke 19 o mongwe ke 14 ba ba ke gona mo mozamazama. Masemola o re le ga go na le dipego tša mepo yeo e sego molaong ba bangwe ba na le tumelelo. O re dinyakišišo
di tla hlongwa go ba ba epago ka tsela yeo e sego molaong mo magaeng a bona a bodulo. There are people that do have permits. As I said, I don't understand that you can have a permit to mine next to somebody's house. So obviously whether they read that permit wrongly so or not, I don't know. But the investigation team that includes all other departments is going to go through that and find out actually what went wrong where. Go na le dipego tša gore batho ba bahlano ba hlokofetše ka mo moleteng owe mme ditopo tša bona ga sa tšodintšiwa le gabjale. Hoedspruit ke torotswana e nnyane ya ka provinseng ya Limpopo yeo e itemogela go palo ya godimo ya baeti ba boditšhabatšhaba le ba selegae ge sehla sa Keresemose se batamela bjalo se mašoka a diphoofolo le mafelo a borobalelo ka tikologong ye a itemogela palo ya godimo ya baeti se se tla thuša gape ka go godiša ekonomi ya selegae le go hlola dikgoba tša mešomo. Hoedspruit ke engwe ya ditoropo tšeo di golago ka lebelo le go goketša baeti ba boditšhabatšhaba. Go tsebagatšwa ga difofane tše diswa go tloga Thui go la Cape Town go tla Hoedspruit go okeditše baeti le go godiša ekonomi ya selegae. Baeti bao bontši bo etela lešoka la diphoofolo la Kruger National Park leo le lego kgauswi le Hoedspruit go bona diphoofolo tša lešoka go balwa le tše kgolo tše hlano. Bontši bo re go etela mawatle ba fofela go la Hoedspruit go ipshina ka tlhago le diphoofolo. We came to South Africa. A niece got married. They had their wedding here in South Africa, actually near Cape Town in the wine country, beautiful. And then after the wedding, we did 2 different safaris. The flight, I closed my eyes for 5 minutes and we were already landing. It was so smooth and I had a nice Krispy Kreme donut, which was amazing. And we are here for the game reserve and yeah, I was super excited. Mayor wa Masipala wa Maruleng o re difofane tše seswai di fofa le go kotama ka boemafofaneng bja Eastgate tšatši ka tšatši. O re se godiša boeti ga ešita le ekonomi ya province ya Limpopo. Baeti ba borena mo Hoedspruit ke batho ba go tšwa ka ntle ene ba lebeletše dilo tše pedi go bona lewatle le go bona diphoofolo. So ge ba fetša go bona lewatle ko dinageng tša bona e sena le bo George ba tlo nyaka go tla ka kene gore ba tle ba bone diphoofolo lešoka la diphoofolo le kgauswi le rena. Ka ge toropo ya Hoedspruit e itemogela baeti ba boditšhabatšhaba boemafofane bjo bja Hoedspruit bo ile go ba le sefofane go tšwa go la George go tla fa go tlaleletša tše seswai tšeo di lego gona go tloga go la Johannesburg le Cape Town. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Hoedspruit. Ge sehla sa maikhutšo a Keresemose se gorogile baeti ka Gqeberha ba phalalela mabopo letšatši la lehono ga se fela letšatši la poelano ka toropong yeo e fela le hlatha gape go bulwa ga sehla sa maikhutšo a Keresemose. Tona ya Dithokgwa le Borea Hlapi o beale ka mebasepaleng go parara mo maikhutšong a go feta ba kere mo maikhutšong a go eta pele le go bula mabopo le ditiragalo tša go thea dihlapi. Kgoro e re ya go netefatša gore ba tšea karolo ka moka go bana le bao ba phelago ka bogolofadi ba kgona go ipshina ka ditiragalo le meragelo mabopong. Bao ba yago mabopong a lewatle ba tla ipshina ka letšatši le šikahlaba ge šita le maphotho a lewatle. Mabenkele. Sehlopha sa naga sa kgwele ya maoto Bafana se papatlile kana ka Nwete go lefela papading ya segwera yeo be go ralokola ka lepatlano la Dobsonville ka Soweto. Dintlhakgolo tša papadi yeo ke tšeo. The Master Chef Harbona ya Afrika Borwa Pele ba bua ka Mensa o tla ba gopola the Rock of Gibraltar ba botsa Pelita kwa tebola motshamekong. Afrika Borwa kete ba boroko kwa morago. And the referee finally decides that's it. So Bafana go to AFCON on the back of a 1-0 win in this friendly match between the two rivals who've been rivals for many, many years on the African continent. It's Master Chef's master goal that cooked up a storm here and gave South Africa the win. They've won it here by 1-0. Mohlahli wa sehlopha sa kgwele ya maoto sa England sa Manchester United Academy Michael Fogarty o tla etela ka ga digale morobala ka Limpopo fa o tla go eta pele mananeo a tlhabollo ya kgwele ya maoto yeo e tla go goga ba ka la 20
ka la 20 le go fihla ka la 27 kgweding ye. Go tšwetša temana ye pele re boledišana le morulaganyi wa Mathipa Soccer Challenge ke ntate Michael Mamabolo. Ba ga Mamabolo re lemogela ditabeng tša rena tša Sepedi mo SABC 2. Awa le rena re thabela go amogelwa mogaši re le ba Mathipa Group. Re a leboga le ka re botša ka Mathipa Soccer Challenge gore ke eng gomme bohlokwa le tema yeo yang go e gata setšhabeng ke ya mohutamang. Okay mogaši Mathipa ke Soccer Challenge e leng gore e ka moga dikgale e ga dikgale motseng wa Marobala ko Limpopo, and it's hosting 32 teams tšeo di tla ba di phenkgišana from the 20 tša December until the 27 and di tla ba di na le batho ba go swana ka go tlhalositše mogaši gore re na le bo Michael Fogati, then le ba bangwe ba di legend ba tla ba le gona mo. Michael Fogati ka moka go tšwa Manchester. Yena wa go tšwa Manchester mogaši re tla ba re na le yena ka moga dikgale ebile go tšwa tša pele o šetše a ile ga dikgale o šetše a le ga dikgale re bolela so o busy ka tše dingwe tša di-workshop kwa ga dikgale di-coaching workshops le di-coaching clinics e thomile yona ka Mantaga gore tšwang gona wa maabane. Ke eng seo se kgethilego ka phadišano ya lenyaga go no fapana le mengwageng ya go feta re a tsa gore le hlwa le di swara ka mehla? Re hlwa re di swara mogaši ka mehla but ye ya Mathipa ke ya mathomo ene e kgethile ka gore a se phadišano fela ya gore tsena ka lepatlelong ra phenkgišana, ke phadišano ya gore monna wa go tšwa kua mošamawatle o tlile re thuša le ka go re fa tlhatlho ya go tlhatlha dibapadi a be a tlhatlhe le dibapadi ka bo tšona ka lepatlelong gore na ba ka dira bjang gore ba be dipapadi tše di tšweletšeng ka moso. Ka go rialo le ra gore o tlile fa provinceng ya Limpopo mono Afrika Borwa go tla go betla talente ya dipapadi tša provinceng ya Limpopo. O tloga o e swere mogaši monna ola wa rena wa England ga a šala e tla ka mo re mema gore a tle mo phadišanong ya rena re be re mo memela gore re bona gore go na le talente lefaseng la Limpopo ga dikgale Marobala le dinaga mabapi mara bothata e le gore talente e palela go tšwela kantle bjale ra bona o kare ge re ka tlhakana le monna o le wa England a tla a re thuša gore talente gore e tšwele kantle re ka betla bjang bašimane ra ba tloša dišopong tša makula ra ba tloša kua di notagi ditagafatši ra ba tliša mo kgweleng ya maoto then ra tšwela pele ra bona re ka se be le se se botse se re ka tšwang le sona na. Tshwarelo ka polelo yo le fetšang go e bolela fa gomme re no šomiša polelo e hlokilego ga gona le ka bothata. Ntate Mamabolo re ka re na ke tema e feng yeo Malokwane wa Maloba Victor Hlongwane a tla go e kgetha phadišanong ye? Malokwane wa rena wa Maloba Victor Hlongwane re mmeditše ra mo mema mo phadišanong ya rena gore re na le bo Malokwane ba ba leng around ga dikgale then bo Malokwane ba le ba selegae ra re no ge re ka tliša monno gausi a tle a ba fe tlhatlho le bona gore le bona ba ka tšwela bjang pele re ba bona go sasa ba le SABC ba le ko kae ba re ba ko PSL ba re ba ko di-leaguing tša maemo a godimo. Gomme phadišano ya lenyaga le re ke ya diranta tše dikete tše lekgolo le lesomehlano 115,000 re ka re ya go thuša bjang modudu wa province ya Limpopo goba motho fela yeo a tlabego a tlileng phadišanong yeo? Mogaši phadišano ya rena diphadišano re hlwa re di bona o humana e le gore re a ageletša re patediša badudi ge ba swantse ba tle ba bone kgole ya mao bjale ye ya Mathipa Group re diile gore no badudi ka moka ba ga dikgale le dinaga mabapi re ska ba patediša re ska ba lefiša selo le ba le ba go rekiša ba bo makgwebopotlana borakgwebopotlana le bone ba etla kua lepatlelong a gona sente ba entšhang bona ba tla le dilo tša bona ba fihla ra ba fa lefelo la bona ra re marena papa rena o ka dula mo wa tšwela pele wa kitiela borotho ka gae ba bang ba tla le mahlo fela go bogela dipapadi tše le bana ba ba go tlo bogela le bona a ba ntšhe selo ba dio tla ka di-camp chair tša bona ba fihla ba dula ba bogela papadi.
Ntate Michael Mamabolo ke morulaganyi wa Mathipa Soccer Challenge re lebogile nako ya lena ditabeng tsa rena ja Sepedi bile re di le atle phadišanong nyeo le yang go yona hle no le rena re go leboga mogashi re ka di 27 re na le di legend tsa rena tsa Mamelodi Sundowns le tsa Pirates di tla ba di le gona ga di gale marobala le bona ba tla ba phinkishana before final ya rena ya letšatši go tla thoma bona pele go tlo thoma bona before final go raloka di legend tsa rena after bona then go tsena our final re a leboga ntate Mamabolo no go leboga rena moga re ba leboga ka ona mogo ke morulaganyi wa Mathipa Soccer Challenge ke Michael Mamabolo a re nyetlela ka boripana ka yona phadišano ye e tla ba go e swere le nyaga mo goding ye ba ga itse di fela mo go pela ditaba tsa rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus le go mararang a di gokagane bjalo ka Facebook X YouTube re šitela nomoro ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgatha go tema ba setlhopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le go SABC le gae go sasa ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso ka Kgaetšedi Mashibe Kganyago gabotse mogedi wa SABC 2 ke rata go dumediša le go amogela bošegong bo a ke re lemeleng tša maemo a boso gona bošegong bo ge re lemelela gona jalo ge re thoma godimo gona go la Kapa Bodikela go tsenelela gona go la Bloemfontein go tsenelela gona gape le gona Eastern Cape go na le gona go letša dipula ka diperesente tše 80 ge re lebelela go la go sasa dipula tše le re santšane re itemogetše tšona di santšane di le gona ebile re lebelela gona godimo go la motse wa KwaZulu Natal dipula dintši di le gona ka diperesente tše 60 go tsenelela gona go la Eastern Cape ge re tšwela pele jwale le tšona ge re lebelela bošego mo jwale go na le kgona go letša dipula tša matla ka dibe ge re lebelela gona godimo go la Northern Cape go tsenelela jwale gona go la Freestata le fase gona go la Eastern Cape go na le kgona go letša dipula tša matla ka dibe a ke re itlhokomeleng ge re lebelela jwale gona go la go sasa dipula tšela di santšane di le gona ge re lebelela wena o leng gona go la North West Gauteng di tlabe di le gona go tsenelela gona le Freestata di tlabe di le gona dipula e le tša matla gona wena o leng gona go la KwaZulu Natal a ke re itlhokomeleng go tlabe go na le dipula tša matla ge re dula mabopong a dinoka re tle re tlhokomeleng dinoka di tlabe di tletše ge re tšwela pele jwale le tšona re lebelela dikgarata tša temperature tša rena go la Gauteng go la go sasa dipula di gona ge re lebelela Pretoria Johannesburg ka tša 25 lebelela gona go la Vereeniging ka tša 26 ge re lebelela province ya Limpopo go la go sasa dipula tšela di gona Mosena ka tša 36 Polokwane le wena o leng ga Matlala le ga Mashashane ka tša 32 ge re lebelela gona ga Sekhukhune re lebelela ga Mashabela ga Mathabata le gona Bakersford ka tše 32 ge re lebelela provinceng ya Mpumalanga go la go sasa dipula di santšane di gona lebelela Mašishing go tla ba go ntše go ruthetše Sekhukhune ka tše 35 emelo ka tše 28 go provinceng ya KwaZulu Natal ka baka la dipula tše matla tše re lweletseng ka tšona di santšane di le gona upea go tla ruthela Ulundi ka tše 34 Durban ka tše 30 a ke re itlhokomeleng ge re tšwela pele jwale le tšona go la Eastern Cape go la go sasa Maleswai le gona dipula tše di le gona go tlamentše go ruthetše komane go tlabe go ntše go ruthetše le gona ka tše 27 re lebelela Qabega ka tše 21 ge re lebelela go provinceng ya Western Cape go la go sasa re lebelela wena o leng Beaufort West go tlabe go ntše le tsene ka marung o pea go tlabe go ruthetše go fiša ka tše 20 seswai re lebelela gona godimo go la Vredendal ka tše 27 go tlabe go ruthetše ge re lebelela provinceng ya Northern Cape go la go sasa Kurumane ka tše 27 Kimberley 28 re lebelela Calvinia ka tše 27 re lebelela go provinceng ya Freestata dipula tšela re sa itemogela tšona Sasolburg ka tše 27 re lebelela Welkom ka tše 27 le Bloemfontein 25 North West Mahikeng go tla go ntše go na le dipula jwalo re lebelela le gona godimo go la Rustenburg re lebelela Vryburg le gona Taung ka tše 27 mogedi wa SABC 2 ke lebogile nako ya lena go tšwa go nna setlogolo sa Kganyago ke re ga e be boroko